enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Lo guqileyo maNazaretha inkosana uLungelo kaDlamini emzini waseThulani. Amen. Siyabonga ke bantwana benkosi ngoba masiphakathi kwalomuzi sikagogo. Ingane ke enhle ihlala ikhumbule kugogo. Ngoba akekho umuntu ophathana kahle njengogogo. Yabona nje ma ufikile kagogo ugogo ubamba iqhuthe nje akuhlabele. Ma ungayidliki iqhuthu lenkinga ngoba mangeke sibulale phela inkomo. Kodwa ke bantwana benkosi masibuthene lapha sizokhumbuzana ngendlela zomkhulu wethu. Ephakameni ngelinye ilanga kwakunenkosazane. Ethiwa lenkosazane zazithi mase ihlangene emgidini ibonakale mayisikhathela umgidi. Kuhleke nje ukuba nento waziwa ukuthi hayi sibani mayisefikile lokuhlabelela nje sokuzwa ngasafana. Uma lenkosazane inomngane wayo nje behlala naye ngasemakhaya bekhonza bonke beya enkonzweni. Kwase kusuka umfana wayomzala womngane wakhe. Useyasuka ngenyanga uhlangana nale ntombi useyayimisa. Useyafika ke nje usebeka amagama amabili amathathu kuyona. Ithi le ntombi hayi umthetho wasekuphakameni awuvumi ukuba thina sigane ingunguluza. Uthi amwazi ayilikho nezwe lodwa engalilalela kuwena ngoba wena uyingunguluza uyidla gotsha. Yayisisuka lensizwa yaya kumzala wayo. Yathi mzala hayi ngeke ungcengele lapha kusibanibani ngilenge ngithe ngiyancenga kulungi. Uthi umzala wayo hayi wena uyingunguluza nje na. Isiyasuka umzala ke kodwa useyolahlela uyoncenga. Ukuthe yangisalala umzala ngathi zonke insuku manje hayi uyangincenga. Uthi lo awuyona ntombi ka25 wena. Ithi le ntombi ngiyintombi ka25 uthi uthini umthetho wasekuphakameni ngokugana ingunguluza. Wayesebuya wathi hayi mzala nami ngihlulekile. Uthi umzala wakhe kulungile wayesesuka wahamba wayesangomeni. Uthi mayefika kulogobela wakhe uthi gobela wami lalela manje kunentombi engiyithanda manje yangehlula ngitshela ukuthi iNazaretha ayikwazi ukuthi izwane nami. Uthi bengicela ungiphe umuthi engizothi mangidlisa le ntombi bese le ntombi isheshiswe bese isuka yonizele kumina. Yasugobela wakho wamnika wathi hayi nangu lo muthi. Uthe mayisemnikile wayeseya kumzala wakho wathi mzala njengoba kumhla ka24 namhlanje kuJuni senihamba niya 25 angibathi mase nivula ikhaftini bese ungifakele lento yami lapha ekudleni kwamngani wakho. Uthi mzala ungibulalisa umuntu. Uthi hayi mzala awumbulali kodwa mzala wenza ukuthi angithande. Wayesethatha umzala ngoba amaNazaretha ukukholwa kuyenzeka nje kuphele kwesinye isikhathi. Wayesethatha umzala wakhe uthe mabefika ku25 hayi kwase kuba kuhle. Wayesephuma umngane wakhe ethi hayi ngiyabuya ngisayendlini encane. Wayeselo ivula isikhaftini wayesefaka le muthi awunika umzala wakhe. Yayisibuya le ntombi yayisidla ithema isiqedile ukudla yayisiphuma ekhaya bathema beqeda kuvala u25 yangaba naso isikhathi eside le ntombi yayisithi hayi ngeke ake ngihambe ngibuhleli ingakamboni lo muntu ekuthiwa makuyambonisa mthanda. Wayehlala umhlangano kaJulayi yathi mayiphakathi nomgidi besina bethi laphuma lashona wathi mayigama lishintsha lingene esigenhleni yayisiyagula le ntombazane kade idla umuthi. Bikeli ngumahlombe uthi hayi mthatheni nimbuyisele ekhaya. Yakhula le ntombi yagula kwathi makuvala uJulayi yayisidlule emhlabeni.
base afika amaNazaretha ezoyibeka le ntombi ahlabelela asina athi naye ubesina basho bathi bongena ngokusina emasangweni ngoba kufuneka ikholo elizothi ma liphakathi kwesifungo silibone lincike ngodwa masingaliboni ukuthi into elithandayo waphela masulele funa sisho ukuthi hele insizwa makade singene noma ngabe sithi mashango right ushaye ngone sikulungile kodwa siyabona uyathanda ikona nje ukuthi uhlule ukuqondanisa sasa isina kwakuhle kwabamnandi kwase ibayibeka le ntombi kwase kudlula iminyaka 10 ayibuyi le ntombi ukuthi izosho ukuthi iyahamba kanjani Wama uyikholwa phela funa sikubeke namhlanje ngesonto akuthi kushaya isonto ezawubuza ositshela ukuthi uhambe kanjani phela ubukholwa wena bungaphathi into engafanele kuthema sekudlula iminyaka 10 isihambile isiyadlula le ntombi yayisiyabuya iza kudadwa bomncane yathi dadewethu hambe wabikela umfowethu nomama ukuthi lokho ngahamba umphefumulo wami awukazi uphume ethuneni ngidliwa impethu ngidliwa intuthane ngizwa angikwazi ukuyiphebesa abahambe bayongicelela intethelelo phambi kwaShembe baphatha imbuzi base bayasuka bayaphambi kwenkosi bathi mabeqhamuke ephakameni ithi kungumahlombe sukani namba laba abantu beze kumina bathetheleni uma befika enkosini yamaNazaretha udaba twayakhipha idukweli mhlophe yayisilibeka emehlweni yayisinikini ikhanda yathi kude kuboka Shembe ithi bantu abami ngasithuma ingelosi bathi azabe zethuneni lale ntombazane bahambe bolanda umphefumulo kodwa ingelosi zithi zafika ethuneni lale ntombazane kunuka iphunga lomuthi ubuhlungu ngoba le ntombi lo muthi ayizange idlele kodwa yayidlisiwe kodwa yaliwa ngoba umuntu odla umuthi akabonani noShembe maNazaretha Shembe akasize angikhulumele ukugcina ngihlale phansi kodwa maNazaretha bengifisa uNkulunkulu asikhumbule kuthi makufika imihla yethu ukuhamba emhlabeni kungahambi sono phambili thina silandele ngemuva engathi bengahamba thina ngaphambili bese isono silandele thina ngemuva ngoba hleze mangahambi isono phambili uShembe uyothi angimazi lo bese siyalahla Nkosi busele kuzweni